Yes, reka twongere tubakire mwese mukurikirana Tawara TV. Tukaba tubahaye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe bitewe n'aho muherereye, tubibutsa kongera gukanda subscribe kuri Tawara TV ndetse no gukora share comment kugira ngo amakuru yacu azajye abagereraho igihe n'ubundi. Kuri mikoro ni Eric Nkundabantu, murakoze cyane. Igitondo cyiza umugisha cyo kuwa mbere, tubifurije ibihe byiza kandi n'amahoro y'Imana akomeza abandi namwe. Tubaye ikaze rero mu makuru yo muri kino gitondo cy'uno munsi twabateguriye, aho tugiye kubabwira situation iwacu muri Congo, ndetse dukomeze tubabwire n'andi makuru mashasha turi gukomeza kuva muri kino gitondo, ndetse turaza kuba duca Uvira, za Fizi na Baraka na Bibogobogo. Turavuga ndetse amakuru abyikiye mu Minembwe na za Mikenge, ndetse tugera no ku Ndondo, niho turi buze kurangiza amakuru yacu. Rero tubaye ikaze muri kino gitondo, ndetse tubahaye ikaze muri ano makuru. None kandi sinjyenyine, ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye yitwa Eric. Nguhaye ikaze kandi waramutse bwana munyamakuru. Yego, waramutse bwana muvandimwe The King, muraho neza? Ndabyutse papa, nawe? Ni amahoro, turashima Imana, ntacyo bitwaye. Reka twinjire mu makuru yo muri kino gitondo, kandi nyemerera tuze guhera mu Minembwe. Minembwe ngira ngo impamvu tuba tuhahera ni mu rugo iwacu, ku isoko. bazavuga ngo ije burezira bw'ibanza, ija kurisha ibanza, niko ihera mu rugo. Ihera mu rugo cyane rwose. Rero mu Minembwe duhere ku wa gatandatu, ubu ni ku wa mbere itariki 27. Ku wa mbere buca ari ku cyumweru, amadrone ya leta ya Kinshasa yatangiye agana mu saa 9:30 cyangwa se na 15 kugeza saa 9:30 z'igitondo cy'umunsi w'ejo ku cyumweru nyine hashize. Izo drone rero zari ziri kurasa mu duce dutandukanye, ndetse no mu nkengero za Minembwe. Zari zibasiye cyane za Gakenge, ndetse zibasira na Mikenge, ndetse biravuga yuko barashe cyane, ndetse hashobora kuba hari abantu bakomerekeye muri bino bice bitandukanye. Ni nyuma y'uko ibiganiro bibayeho by'amahoro byo guhagarika intambara AFC na leta ya Kinshasa bagiranye, ndetse bakanemezanya yuko bagomba kurekura imfungwa ku mpande zombi. Gusa leta ya Kinshasa cyangwa se perezida Felix Tshisekedi akomeje kugira uburiganya cyane, ndetse no kohereza ingabo nyinshi cyane, ndetse agakomeza kohereza n'amadrone muri bino bice bitandukanye. Inyuma y'uko hari itangazo rindi rya Tshisekedi yavuga yuko ngo agiye guhindura constitution cyangwa se itegeko nshinga. Bwana munyamakuru, ibi ni ibintu wowe ubona gute, cyangwa se situation iri muri Minembwe uyivuga bityo? Reka tubwira abantu tubabwira yuko n'ubundi leta ya Kinshasa ikomeje kurasa abaturage, kubera ko twayinginze uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibashe kurasa ahantu hari ingabo za MDP cyangwa se za AFC M23, ariko birayinanira kubera ko tutazi impamvu umugambi wayo ari ukumara abaturage, kubera ko intambara bayinaniwe, muvandimwe umunyamakuru mugenzi wanjye. Niyo mpamvu ubona rero bari kurasa mu baturage, bakananirwa kurasa ahantu MDP cyangwa ingabo za MDP twirwaneho ziri. Tukibaza impamvu cyangwa se gahunda cyangwa se n'umugambi wa perezida Tshisekedi afite, tukawibaza tukawubura. Ariyo mpamvu nk'uko wari ubivuze, hari hashize igihe ubwo bari baragiye mu Busuwisi muri Suisse mu buryo bwo gusinya amasezerano bundi bushya, kuko ya Washington yabashije kunanirana, ndetse n'aya Doha muri Qatar. Ubwo rero bari bafashe undi mugambi, kubera ko ariko buriya baravuga yuko impamvu bimuriye mu Busuwisi nuko muri Qatar hari intambara, Qatar yararaswaga. Noneho baravuga ati rero reka twimurire amasezerano cyangwa se ibiganiro bizajya kubera muri Suisse. Niyo mpamvu wabonye babijyanye iyo babikura muri Qatar, kubera iriya ntambara ya Amerika na Iran. Rero kugira ngo Tshisekedi
ni umuntu udashobotse mugani wa mugabo ngo ntashobotse ndetse ntanashoboye, kuba udashoboye ntunashoboke bituma rero umugambi ukora wo kugira ngo umaraho abaturage bawe wagakwiriye gutabara, ibyo ni ibindi, ni ukuvuga ngo si abaturage gusa, ari gusenya, yamara gusenya akanica abaturage, urumva ibyo bintu byose, gusenya ibikorwa by'abaturage, gusenya imitungo y'abaturage, yarangiza akanakora n'ikintu kibi cyo kuvuga ngo reka arase mu baturage akoresheje drone. Urumva rero niyo mpamvu rero ari kubikora, ibaze guhera saa 11 kugeza mu gitondo, nawe ubyibazeho umuvandimwe nkawe umunyamakuru, abo baturage urumva bameze gute, barara mu bisasu baraswa. Iyo niyo jenoside, ni agashinyaguro gateye ubwoba Gisekedi ari gukora, karakora ibintu bitarabaho ku isi. Urumva niko tubyumva, ndetse ni ibintu bibabaje. Yego cyane birababaje, gusa nanone kandi tubabwire yuko hari indege nshasha Gisekedi yongeye kandi kugura, kuko ubu ntabwo akiri gukoresha amasike ndetse n'amadrone, yaguze izindi drone nshasha zitari zimenyerewe hariya muri Congo, ndetse biranavugwa yuko rwose umugambi wiwe awukomeje gukomeza kubuza abanyamurenge umutekano ndetse no kubicana n'ibyabo byose. Rero muri bino bice bya Minembwe rero ndetse no mu nkengero za Minembwe hakomeje kumvikana amasasu, za Bicumbi, za Pwezero. Urumva abaturage ba Minembwe ntibatekanye kandi nta mahoro bafite, nyine niko twavuga. Kandi uherutse kuvuga aravuga ngo bibo ntibaki ni ukuvuga ngo activite zabo cyangwa se ibikorwa byabo bikora ku mugoroba kugira ngo drone zitabarasa. Ni ukuvuga ngo niba ari uguhinga, nimba ari ukuja gusarura cyangwa se kuja gushaka utuguri, gushaka nimba ari cyangwa se ibyo bijumba, ni ukuvuga ni ukugenda ku mugoroba nka saa moya kugira ngo babone uburyo bagaburira abana cyangwa se drone zitabarasa. Ikindi kandi yuko umutekano wahariye rwose, kurara mu mazu ari ikibazo, ahubwo ngo barara hanze. Urumva ikibazo kinahari ni uko bivugwa yuko, ariko nubwo byose biha bikorwa gutyo, bwana munyamakuru, icyizere ni uko nakwizeza yuko abanzi bari gukubitwa cyane. Niyo makuru mfite hariya kuri za Pwenzero, yuko bakubiswe bimwe, bababajwe bimwe biteye ubwoba. Abana bakoze akazi, abanzi bari hariya bakubiswe bimwe bitabaho. Ubwo urumva rero nk'uko bivuze rero, izo ntambara zose ziri gukorwa hariya mu gace ka Minembwe ni uburyo bwo kugira ngo bongere bigarurire Minembwe, bakureyo abanyamurenge, babakorere ubwicanyi. Urumva rero, ariko amakuru mfite ni uko gusa hariya mu gace ka Pwenzero bakubiswe bimwe biteye ubwoba, bakoza akantu k'agashya, hari agashya kari gukorwayo, mbese umwanzi cyane cyane Umurundi yakubiswe bimwe byo kubura aho ahungira. Reka twambuke kandi tugere hano za Mikenge, nyine haraye munsi w'ejo ku cyumweru naho hakomeje kuraswa cyane, ndetse abaturage bakaba bafite umutekano muke, kubera ko muri Mikenge ho hari abasirikare ba FARDC n'abarundi ndetse n'aba bambari babo. Ku rundi ruhande nyine rurimo abaturage, harimo amadubu n'intare. Ese aho muri kino gitondo wabashije kumva nayo? Yego, ni uko n'ubundi bakomeje kuzamuka ku bwinshi, ndetse no gutegura umugambi n'ubundi wo kwica abaturage b'abanyamurenge bari muri kariya gace. N'ubundi amadrone ntakomeje kureka kurasa n'ariya za Mikenge, abaturage bari nako drone ziri kurasa mu buryo bukomeye, ndetse urumva n'uburyo bwo gushaka bwo guhahamura no kumaraho. Ariko kubera ko intambara urabizi yo hasi barayinaniwe, intambara yo hasi barayinaniwe, niyo mpamvu wabona baba bakoresha ayo madrone wavuze mashyashya yaje. Urabizi ko Gisekedi afite amafaranga, arayafite, ndetse umutungo wa Kongo niwe ari gukoresha. Umutungo
wakigishije abana b'abakongomani, umutungo wagafashije abakene b'abakongomani, wagatejeje imbere leta ya Kongo cyangwa se ibikorwa remezo bya Kongo zose niwe ari guha abantu bose, niho ari donc yatanze igihugu, yagurishije igihugu ku bazungu, ari naryo jambo ejo bundi nabonye perezida nyakubahwa Traore, kapiteni Traore avuga ati biratangaje kubona umugabo nka Tshisekedi afata umutungo wa Kongo akawugabira abazungu, akawuha abanyamerika, abashinwa n'abandi, aho kugira ngo ube umutungo kamere w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba aribo bawukoresha ndetse n'igihugu kigatera imbere. Ahubwo birababaje kubona umutungo w'abaturage w'igihugu utangwa, ni ukuvuga ngo yayigurishije igihugu umuvandimwe, kugira ngo iwe, kugira ngo intambara ikomeze, adatsindwa intambara, ni ukugira ngo arwanye uyu mutwe wa AFC M23 na MDP twirwaneho, ariko nazo biranga, yagakwiriye kuzana amahoro, ino ntambara ikarangira. Twambuke tugere rero ku Ndondo, akaba ari naho uvuka iwanyu. Ku Ndondo naho kumvikana, ku Ndondo hakomeje kumvikana umutekano mutwe n'amasasu. Ndi kukubwira ngo ku Ndondo hari kumvikana amasasu, ndetse hakomeje kubera umutekano muke kubera ko hazamutse ingabo nyinshi z'abarundi ndetse na FARDC ndetse n'ingabo za FDLR, urumva na ziriya ngabo za Kayumba Nyamwasa P5, urumva hazamutse coalition nyinshi cyane. Niyo mpamvu ku Ndondo ubona hatari umutekano, kubera ko anytime wokumva ko rwambikanye bikomeye cyane. Gusa nanone tubibutse yuko Amadubu n'Intare rwose yatanze itangazo, baravuga ngo uko umwanzi azaza niko bazamwakira, kandi ndizera ko ku Ndondo hafunze umwanzi ntawe azacikira cyangwa se ntawe azamenera, kubera ko Amadubu n'Intare bari hariya bari tayari cyane, nubwo bashobora kuba baza nk'uko basanzwe baza bashaka kongera ngo kwigarurira turiya duce. Urumva amakuru twagiye twumva ava mu basirikare babo cyangwa se message bagenda bahanana, nuko ngo bifuza gufata ahantu hari ibibuga by'indege hose. Ni ukuvuga ngo barifuza gufata ikibuga cya Mikenge kugira ngo indege ziza zibagemurire. Nanone kandi ntitwareka kuvuga yuko bano bantu ngo bashonje cyane bagiye gupfa batagihembwa. Ibyo bintu wabaye nk'ubyumva nawe? Barahembwa nande ko Tshisekedi yagurishije igihugu? Barahembwa iki nimba ariko hari ikintu bwana munyamakuru, hari ikintu nakubwira. Ibaze ko ejo bundi perezida Tshisekedi yafashe amamodoka ahenze ahereza abakinnyi ba Kongo, ndetse anabaha n'amafaranga menshi cyane, kubera ko batwaye cyangwa se babonye tike yo kujya mu gikombe cy'isi. Ariko abazalendo na FARDC barwana, bari gupfa ngo bari kurwanira igihugu, akaba nta mushahara bafite ndetse nta n'amafaranga anarenga rwose na $100 bahembwa. Ubwo se urumva bareka kwicwa n'inzara niki? Ariko abatari gupfa ndetse n'abo bakinnyi ari guha ayo mamodoka barayafite, ndetse abenshi bakinira no mu Burayi, bakina mu makipe meza, bahembwa neza. Ariko se abo wazalendo wiri kuvuga ngo baje kurwana ko ntaco abamarira, arabahemba iki? Reka nibwo bwo kwicwa n'inzara. Abarundi nabo bivugwa ko nyine bahembwa, bahawe, buri muturage yahawe amafaranga agera ku $5,000 by'idolari kugira ngo aje kurwana muri Kongo. Ngo bari bandikiye $5,000, ariko ubu ngubu bakaba bahabwa, ariko yaje kugenda bakamuha $500 bakayasigira famiye yiwe, akagenda agapfa, bya $5,000 yandikiwe, ibindi byose neva n'abandi bambari biwe bagashira mu nda. Urumva ko nawe ari ibintu bitangaje.
izo nizo leta ziri hari. izo nizo leta ni za zindi akagara kari kuvugira, ni za zindi bari kuririmba bavuga ngo ni abacunguzi, ariko hari icyo bazabona, hari n'icyo bazabona n'amaso yabo. Ubwo bucunguzi bwabo babutegereza, ariko icyo nzi cyo bazakubitwa izakabwana. Inzara nibicira muri kiriya gihugu bazabura uko bagira batahe. Hari amakuru nabashije kumva ku munsi w'ejo yuko abasirikare ngo bazamutse izi P5, FARDC, FDLR hamwe n'abazalendo n'abamercenaires ngo ikintu bari mu gukora iyo bateye, ngo bamwe bari mu gutera nyine bakaja kuba ntabwo bavuga ngo gutera kuko nta mbaraga zo gutera bafite, gusa icyo bafite ni ukurekura amabombe yo mu kirere. Intambara bavuga ngo baratera, ni ukuvuga ngo bamwe baragenda bakaja ni nko kurwana n'abaturage, kuko ntibazagera mu birindiro by'amadubu n'intare ndetse n'ahariya nyine bari ntibaza bahagera, ahubwo baza bakora, bazagenda bakarasa udusasi dukeya babona batabasubije, ngo bakagenda bamwe bakaja kwiba ibigori, ibishimbo n'ibindi bintu biri hariya ngo bakabyiba kubera ngo inzara igiye kubamarira ku misozi. Satani cyamuzanye no kwica no gusahura no kurimbura, nabo nta kindi cyabazanye no kwica no kurimbura. Nicyo kibazanye mu gace k'iwacu cyangwa se ku ndondo, ni ukugira ngo banyage barimbure. Ariko se baranyaga iki? Bararimbura iki ko n'ubundi babinyaze? Ubu nyine igisigaye ni ukwica abaturage, ndumva aricyo gisigaye. Ariko ibyo ari byo byose nabo ntawe uzasubirayo agashikayo amahoro, ifamiye izashima Imana, ariko abenshi bazarimbukira mu nzira. Ari kuvugwa muri kino gitondo muri santere za Uvira, nyuma y'uko abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR hamwe n'aba bandi bose koalisiyo yabo nyine barifuza kandi kongera ngo kwigarurira Plaine Ruzizi ndetse ngo bakongera bagafata n'Ubukavu. Courage. Mu magambo bavuze yuko ibyo bintu bagomba kubigeraho, ndetse urumva ni abarundi FARDC, FDLR hamwe n'aba bandi nyine banzi. Iyo message bari gutanga cyangwa se icyo gitekerezo bafite cyangwa se iyo migambi yabo mibisha mibi, abaturage ba Plaine Ruzizi bamaze igihe bavuga yuko bafite umutekano usesuye kandi ko rwose nta kibazo kindi bafite. Amajyambere yose arakorwa kuko imihanda, imiganda iri mu gukorwa, ibintu byose bimeze neza hariya, ubucuruzi buragenda kandi umutekano urahari wuzuye ku bwinshi. Aba ba FARDC n'abarundi rero ngo barifuza kongera kandi kujya gufata tuno duce, ni mu gihe aba basirikare b'abaturage batuye muri za Uvira bakomeje gutaka cyane bavuga yuko babuze umutekano bawujijwe na FARDC hamwe n'iyo koalisiyo bari kumwe. Ese ibyo bintu byumva gute, cyangwa se ibyo bintu wowe wumva byashoboka? nta mahitamo bafite, kandi turabanyotewe cyane kuko twababwiye nyine nk'uko bababwiye ngo bazabakira uko baje niko bari bwakirwe. Ni ubwo bushotoranyi nibabukore, kuko niwo mugambi dufite wo kugira ngo bahite bafata Uvira, kubera ko nibaza gushotora muri Plaine, umenye ko Uvira izaba ifashwe, tuzaba tugiye kuyifata mu buryo bwiza kandi bunonosoye kandi bunogeye. Twari twarabuze icyatugeza muri Uvira tukanga kwijanamo, none icyo nzi cyo niwo mugambi wabera mwiza, twirwaneho ndetse na M23 mu buryo bwo kubatera bashaka gufata hariya za Kamanyora, ariko ntibyabashobokera, ntabwo byabashobokera kubera ko intare ziri hariya ziteye ubwoba, nta naho wazica. Icyo nakubwira, umugambi wose bapanga intare ziba ziwufite kandi ziba zibizi. So ni ukuvuga ngo rero igihe cyose bashaka gutera
bakwisanga mu muriro, bazisanga mu muriro kandi uwo muriro uzabakira kuko ari byo bazaba bakeneye mu buryo bugaragara, ariko ntabwo bashobora kwigarurira kariya gace, ahubwo n'utwo bari bafite uwo munsi nibwo bazotubura. reka turangize amakuru yacu muri kino gitondo kandi tugushimire wowe twafatikanije kurambura ano makuru ndetse no kugeza ku bakunzi bacu amakuru y'ikino gitondo. Yego rwose ngusabire kugira ngo ugire igitondo cyiza cyo kuwa mbere kandi nkwifurije n'icyumweru cyiza ndetse nifurije n'abadukurikiye bose umunsi mwiza ndetse n'icyumweru cyiza gihire kizababere cyiza. natwe tubifurije ineza n'amahoro muri kino gitondo ndetse tubifurije n'umugisha w'Imana ndetse no gutangira kino cyumweru mu buryo bwiza, ndetse abazaronke dusabire rwose Bwana King, turasabira abantu guhaha no kuronka no kuzagira umugisha muri kino cyumweru, tubwira abantu kuraje ndetse no gusengera igihugu, kandi tubwira ngo intare zasarambwe ndetse n'amadubu tubabwira ngo kuraje ndetse mukomeze muhate umwanzi inkoni kugeza igihe yumviye akanyafu neza. urakoze cyane. Urakoze cyane.